Menta kasengi sajan, ka arterik unai wing kaseng New Top Youth Council West Khasi Hills kalar ki ya SHIPHEWSNEM pasipau nadu palastangi ke jing tray kam hapo ke district kum kadang jong ke jingstang jong ke Jingrakhe kate ke SHIPHEWSNEM kaseng ke pelong da ke Jingrakhe Phutbol parlong hapadeng ki dukhon ki bela syong thaj bat ki dukhon ki badang tray ha kaseng hadu kini kisngi. Ya kata ke Tamasa Phutbol la pelong ha Lionel Futsal Arena Pendengray ha kaba uba Sanjied Szhangrit uloot yau ribbon kum kadang jong ka jing Plie ya kata ke Tamasa. Toha keneka janmit jong keneka arterik kumka dap jing sa jing kenmau ya kasingi jing dap SHIPHEWSNEM jong kaseng SYC ngadap de jing so kemen berna so aingu kapang yo blei ubalala abiang sa sisin ban ya kendo lang kumne nakaliang jong kisipai ki basong thaj ban kisipai barang tre kam te kumka jing sa jing kenmau keneka singi buat ke Jingrakhe ngapan benaba ngan pri perdaya keneka Jingrakhe kalimat nasi perlok pedengki sipai gua sengthaj buat sipai badang tre kakam Shoot na yun.